kene. Cangjek terus jelek gen nasibno. Jak pragat masa selan gen cai, engke emang nih. Kene Ci. Cang lah tunangan cek kapasan udah ketemu Ci. Ya nali mulih nih. Bapakne ae galakne Ci. Genenen Ci. Cang mana nali kemung. Cek tundong aja bapakne. Emang nih nyen ada tunangan cia nih. Puling lar desun deh. Ini ada foto nih. Oh nih si Tawang Cang nih timba Cang uli SD nih. Udah wang Ci nih. Tawang. Jadi dia gini nah. Bila nak jelek san ngobane ben si tengesan. Jadi gelem soleh-soleh. Kan bilang. Jadi berdua kesan yang bayar Ci. Pan Tawang Cio, bilang apa nak saya jajan minum tuh. Wah, men gitu kenal Ci jawabannya doh. Kenal. Men gitu tulungin Cang nah. Bang Trimo Cang dari calon mantu. Bah segede tuh Ci. Menapo tuh JKT? Jangan tuh yo Ci. Sekeleng. Nah, tapi kedulungan Cang Ci. Oh sekarang tulungin nah. Jadi tulungin lah kok. Nah, gini caranya, bapaknya kan nemen minum. Jangan dua abang botol, jangan Cang ngomong aja bapaknya. Wah, ini mah inspirasi. Cai ini mulut timpal Cang paling baik ke. Ayolah, kita kan harus saling bantu. Apalagi saya aja Cang udah bangun. Men gitu, nih pisang oli tua. Tapi sekarang omongan. Nah, sekarang ngomongin Cang. Nah, pokoknya Ci percaya ya Cang nah. Aman gitu Cang ini kamu dua malu. Oh, nana, ada nana. Tapi titip salam ya tunangan Cang nah. Mana nah. Beli. Aji tumben mai. Kerale bapak ke ada. Ada beli. Main jelek nake. Pak, Bapak. Ada nang ale. Itu benci, Mai. Enggak. Nah, ada perlu apa dengan Mai? Aing nisan kan je, dot nali mai. Mana apa nih? Abang Mai nih. Ini pun dengan bapu nih, luak jalan sana. Baik. Pangke, nih nak ngelah calon mantu mare ya. Lo, nggak kopi malu? Nah, Pak. Cek sing mendayu jadi juga gitu ya nak. Mana kan bapak punya nerimo Cang dari calon mantunya? Sabar nak malu, malu cepok saja kamu. Indra, tapi mediksan tuh, abang dua ben uang botol kan, pasti terima lo Ci jadi calon mantu nih. Wah, mantap doh. Pokoknya Cang percaya kan ya Ci. Nah pokoknya abangnya dua ben uang botol tuh. Cuman gitu, nipis. Beli dua ben dua mu. Cek abang gua apa nih jadi. Men gitu, enggak nak beli dua. Nah emang itu jadi Cang keluas dah. Oh, nah. Ya, biar beli mai. Mai malu beli mencelap-celap. Pak, aliho Pak. Wah, mari bici Mai. Apa? Ini Cang buat dua botol bang bapu. Pah, nih mari calon mantu idaman bapu nih. Lo, pangkene nak ngelah calon mantu, mari bapak demen. Po, sebenarnya Cang nak uli bidan namanya Ilo. Nah, sedang lumah yang gitu. Lo, aman ngalih calon kurenan, nikian bagai calon kurenan. Pansing joh nyanan ilu ngalih bapu. Nah, tiang nutin jak bapak. Mungkin mulutnya jodoh tiangnya. Tiang nyak mau kerenan ajak pandai. Nah, Bu. Yes. Nah, emang gitu Ilo ngajak nali nah punah. Nah, musuh Bu. Pansing yang pedang. Milo jangan nali. Aduh, daripada bengong-bengong kini adaan bu besu nih.
Ane nih, ajak Dona Ancang. Nang ujangin sih ajak Dona Ancang deh. Oh, ne alasan ilo senten ngidang pesu jak beli. Sorry nah beli, tiang sinya kalau pakai guru beli. Nak bapak nih sepunya tujuin, tiang ajak pandai. Dong lemuh bungut cai neng orang bin bedek. Ternyata cai neng ngajak. Cai mulut tipal bangsat. Bro, Cang belum membuktikan dengan bermodal umur kebuh pun Cang pengidanglah cewek. Sorry nah, dunia ini emang kejam. Yen aliang cari Rosi demi sebuah podium, abertek harus nikung Ci. Yen aliang di politik, siapa yang kuat, punya banyak dayung, dia yang menang. Tak peduli siapapun, teman pun jadi lawan. Yang sabar ya, semoga kamu bisa melewati semua ini. Mungkin memang